Gideon ona to the Daily Nation nino kyo andu Gideon mutika hore nino kyo ya aya niki ciana citu inyaririrwo Njoroge mwana ndegutumwo ndukacoke kuratika ciana ni irahurio na irayo na tene kwego ringi ni andu matoikaine na ni mbeca mendaga umuthiru gurariga mbeca itirendekana ukarigwo mwana oyo ndiki na nigwa tuthie page 7 twathi page 7 ri mwana innocent tuhe uria tungika ciana ici citu tiga kuhurio kunyitwo migwate muciari haha wena ikinyaine ne muno na itemine ne muno kuratika atiriri andu aingi experts maraiga atiriri many abductions are committed by family members and person known to the children. Ciana nyingi iranyitwo migwate ni andu a family na andu ciana cioi mwana gakorwo ni akuwi koguo riu ndaragwitigira. To avoid or prevent an abduction ugenda kugiriria mwana waku kunyitwo migwate iko wita muciari reke ciana imenye a stranger kana mundu ucio ungi no mundu tari wao no ucio ndu wa mbere. Undu wa keri furana ya mwana kana igoti kana ka jacket kana kindu gothe kia mwana kana ni gatini kairio kana ki tiga gwekira ritwa ria mwana kathoma gataura. Avoid labeling the child's belongings such as a school uniform or a bag. Ni wakorate furana ya mwana wandikite maritwa make taru wandika kama tondu ga ukagetwo kama stranger kamwita kama egwiciria ni mundu oi mwana ni ga ukagetwo kama u kwa joro koroni yo ikinya nickname mwite junior. Train children to spot the right people to ask help from when lost. Onia mwana ko gikorwo na gathina kana ne ora kana ndaramenya kuria riri kuria haria angithie no athie borithi. Onia mwana no athie borithi no athie no arie cipo no arie mundu ni ta wangiuria uteithio no ti mundu o wothe farafara. Make it clear ukorwo ti undu cio nduri na nganja to your child heri mwana that they cannot meet physically with someone they met online or talked via phone without you being present. Ati mwana ikoro he mundu maritie nake na thimu menya ni murahecia na thimu angiaririo ni mundu kuria kwa mitandao kana hurwo thimu ni stranger na matiri macamania ure mwana ndakana camania na mundu maritie na thimu na nduriho aiko he mundu rada kucamania na mwana waku maritie na thimu weku hapo ciana nacio irero cieke atia ciana riu ha ni twariki horo wa ciana. Stay away from someone who is following you in a car or on foot. Do not respond to their questions. Mwana ungiona mundu rakuma thutha kurumagirira ninge na ngari ikuhuragira honi ndukamwaririe ndwacokie ciuria thiothiete anuke hugure mwana hata usitani. Ukisikia mtu kwa jara kitumari na githweli hanini mtoto ukisikia mtu anakupigia honi kwa gari na hata usiangalie hiyo gari kimbia toroka. Run or shout when someone tries to force you into an isolated corner, car or building. Na ukiona mtu anakusukumilia ati uende kwa kona na yeye piga nduru kataa. Ungekona mundu mugimoroka gukuria ati njira eno thiete ku mtu mkubwa akikuja kukuuliza njia mwambie hujui. Yes. Na ugona mundu mugima kiuria mwana atoka parapara mwana kumenya ati afara thiete ku niki arenda kwaja street ine mwana ndukanetikire kuurio ciuria ni mundu mugima undu ucio ungi always tell your parent where you are going or who you are playing with. Wathi guthaka mtoto ukienda kucheza wacha mama na baba wajue unaenda kucheza na nani. Hata anti umwambie ndathi guthaka na ngania tuihana na turekona. Do not mwana mtoto hapa sikia vizuri kabla uende shule accept gifts or shake the hands of strangers. Ukisalimiwa na mtu haujui usimpatie mkono na akikupatia sweetie akikupatia biscuit akikupatia usichukue dokoe mwana usichukue. Avoid big crowds in the streets. Kuna watu wengi mtoto unaenda kufanya nini? Na mshiari ni wagire ukoro kimenya kule mwana waku ari at all times. Yes. Tikuga gate ate anyway mwana tugetikire kugeithio ni mundu toy. Njoroge tuthie page 4 twarie siasa nini. Okay. Nkaira muhe ciokite kwina atumia aria maraetha ya ite cia magavana kuma guku Mount Kenya page 4 na atumia aria marakenda tumathure governor 2022 twina ani wa iguru wa Kirinyaga ucio ni kwenda gutetera giturwa giake tondu thaici no governor Keturwa kiria kirendo ni uria wari governor Joseph Ndathi. Ntuona Ndathi ni arenda nituona nginya Ndambiri deputy wake ni arenda ona interior minister wa interior PS wa interior korurigana gatheti yandikite
Karanja wa Kibicho ona kenenda giturwa kia governor wa Kirinyaga. Nakuru kwena Susan Keheka. Susan Keheka thaisi ni senator ni arenda giturwa kia governor. Kirinyaga ne twariganiro Purity Wangui wa Ngereshe niwe woman rep thaisi ni arenda giturwa kia governor wa Kirinyaga. Kuria kiria runjeini kwa mundu gwitokera itu Murungi Meru Mwangaza Faith Kawira na niyo ikaine muno mutumia ucio. She's fiery she's fiery ndo mudahera ndire namba yake no tuhe namba yake na tukuria mgongo tuhe namba ya Kawira. Haya Kirinyaga ri kai Kirinyaga tukuriganirwo atia Martha Karua ni tutonye Murang'a Sabina onake Sabina Wanjiru wacage woman rep wa kou ni arenda giturwa kia governor wa Murang'a. Kirendwo ni Irungu Kang'ata uri oroka tha icie ni aroka ni aroka of course ni agoka mundu gwitwo Irungu Wairago wa mai ni PS wa mai Dr. Moses Mwangi ucio Dr. Tikimwe muno PS former PS Irungu Nyakera Irungu Nyakera na twari nake Sade Gogoyo Irungu Nyakera thengio nego kaigo na Jabani ni by the way na Jamlek Kamau acio ni amwale marenda giturwa kia governor wa Murang'a. Kiria Wairia ni areherera ni areke 10 Wairia rugithe ndaragioka gia president ni arenda gite gia president. Page 5 turerwo tunyitane kana tuthire. Central Kenya leaders told mwererio ni kiraito hatiri undugi munyitane kana kura cianyu hatiri handu igatarirwo yes tondu mwaga kunyitana ri ona mugathi gucira atia niguo coalition iyo na ari ange magakorwo tondu bururi uyu wina andu ingi maretha utongoria ri Mount Kenya munyitane nigetha mugakorwo na bargaining power niguo kiraito araturia kiruguri ibuku ngugura riretwo Beyond Politics. Page 8 kwena ohoro tukirikia kurikia turarikia page 8 kuratuika kule gwa borithi kwena mikora mingi muno kwena borithi mikora na aganu na dangerous senior officers and dangerous criminals na niyo makoretwo riu menye Kagogo uyu mutumia Kagogo ni muthigari ri aratuika aroraga arume na Kagogo ri kwena andu amwe me borithi maramu protect kana mamugiriria ndakanyitwo na angi ni maramwetha no borithi aria ega thiini wa borithi ri marega nimekwenda kumunyita nigetha ataririe niki kiraria kingi tondu ona nikuhithanio kurahithanio kuragwo kwa Ongweno na kuragwo kwa Jambeno gwitwo Ndwiga ri kwaja kuratika Ndwiga niwe warutire Kagogo akimuhitha akimurehe ginya Nairobi na gwakiuria ati Kagogo agikorwo ni mundu mugi na ni mundu utirinitwo guo niki kiratumathia karute bia na ATM na agatiga ginya kundu clues kodo kogionania kiria kuriari na kana niwe weka undu kwena ikundi gire cia borithi ugo atariria gikundi kirenda kuraga uyu Kagogo na gikundi kiramugitira tondu he waganu makoretwo magika hamwe kuri Rift Valley aya ri kwena thigari ciaga njoro na kugitira ekinae thigari ekinae maiyaga ona kuiyana kugitira ginya teti na kwigitira wenyewe matikamenyeke gakurufu keho na ni dangerous nikamenyetwo ke Rift Valley gakurufu dangerous ni kwena uria guthiaga riu no ahithete ni kuhithwa hithetwo ni borithi maramugitira turekeria ho nigetha mwarie na mundu gwitwo Kang'ata yes ni ndirona ndina undu ungi ni thari athegire gukorwo na Rose wa ikundi none ke tuone cartoon kaira Kang'ata ayarehetwo page 16 okay tuone cartoon ye haha kaja terere ikirwo nani tuaterere cartoon page 16 Daily Nation cartoon peke yake turekia kaira muheshe agiyokita uko studio na thegio muno kanini kega mushimo arajira atiriri on matters financial judiciary should only be answerable to those appropriating funds to them, that's the National Assembly. Hakinya ne beca ri ni mekurio ciuria cia beca ni kamite iri ikagatia imagayagira beca kogo kome atige kuga ati uhoro wa kunyarirwo ni bunge. Katuni ni oka katuni ni gokire ni kau katuni ena andu eri matekuriga umwe ni ta maya raitiriria mwaki neroge ni kuhurutira na bora hurutira mwaki neroge ni ta maya raitiriria na jiko eno ri ni heritwa ni aguko kiamba muthenya wa Thursday jiko mundu moraitiriria mwaki mai no ngi ni kuhoria niko umwe rekira maratathi guku thi mwaki wa kana biu onge nake ne uyu ndogo wa kana hola zima moto na matikoriga thengio muno turekeria ngatheti hau nigetha mukeria na mundu gwitwo Irungu Kang'ata ni thari thigire gukorwo na mundu gwitwo Rose wa ikundi tukira rohoro wa ngombo na rohoro wa kuigithia asante sana thank you inua